ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳамшаҳрон, ҳамватанон. Дар радио мавҷҳои Америка, радиои Самарқандиён. Имрӯз 7 июни соли 2025 рӯзи шанбе мо дар студияи радиои AM 860 дар шаҳри Филаделфия ва дар студияи мо ман Далер Ҳамидов ва акаи Ҳаким Радбинпур. Мо шуморо ёд кардем дӯстони азиз. хушомадетон нури дида тоҷиса. дуруду салом. он касоне ки моро мешунаванд, моро тамошо мекунанд, мо аз студияи садои Самарқанд Филаделфия аз мавҷҳои 861 AM барномаи худро оғоз мекунем. хушомадетон нури дида тоҷисар, саломат бошедон. дӯстони азиз, ҳамшаҳрон, аз рӯи анъана дар аввали рӯйдодҳо ва навигариҳои амрикоро шинос мекунем. дирӯз мо дар Филаделфия ҷашни Иди Қурбонро кардем дар масҷиди Ал-Асри шаҳри Филаделфия. ин масҷиди Самарқандиён, масҷиди нав кушода шуда, аз пагои мо намози идиро гузоштем. баъд аз он ҳамшаҳрон зиёрати қабристонро карданд ва ҷашни идро дар доираи оила давом доданд. моям аз ҳамин истифода бурда аз ин студия барои он тамоми аҳли мусулмон ки ин Иди Қурбонро ҷашн гирифтанд табрик муборакбод мекунем ки дар масҷид, ки дар калонхонаҳо, дар хонаҳои ҷашн гирифтанд. муборак шавад Иди Қурбон ба ҳамаи ҳамтаборону ҳамватанону ва ҳамшаҳриён. саломат бошедон. то ин сафар боз ид омдагеш табрик мекунем ҳамаатонро. саломат бошедон. дӯстони азиз, бо яке аз рӯйдодҳои хушовар ва хурсандӣ, тими миллии футболи Ӯзбекистон бори аввал дар таърих ба финали чемпионати ҷаҳон баромад. хабаратон аст ки чемпионати оянда аз ҷумла дар Амрико ва умед дорем ки дар шаҳри мо Филаделфия ҳам мегузарад ва мо албатта интизори тими миллии мо ҳастем. албатта моям табрик мекунем. хурсанд шудем ки тими миллии ватани мо ва ҳамшаҳриёнамон баромданд ба ҷоми ҷаҳонӣ ки дар Америка ва Канаду Мексика мегузарад. хурсанд шудем. бурдборӣ мехоҳем. қатори дигар давлатҳои ҳамсояи мо Эрону дигар ки буромданд ҳамеша баромадагии муваффақ бошанд. ки Самарқандам яке аз бойтарин футболҳо ки мисли Шариф Фазиев буд, Илҳом Шарипов, Олим Тиллоев ки ин то қуллаҳои баланди давраи шӯравӣ ва баъд аз мустақилӣ буронда ба ноилҳо шуданд. баъдашон ҳастанд, баъдашон нестанд. табрик мекунем ба ҳамаи мухлисоне ки иштиёқманди ин футбол ҳастану ба ин ният расиданд. саломат бошед. мо умед мекунем ки яке аз шумораи мо бахшида мешуд барои футбол, махсусан Олим Тиллаев. ҳозир шумо номашонро гуфта гузаштед. акаи Ҳаким дар ҳамин Амрико зиндагонӣ мекунад. дар ҳамин ҷа он каса як даъват карда. ман намедонистам ростан, лекин ман ҳар сеашро назм мешуморам ки Шариф Фазиев солҳои 80 Илҳом Шарипов ки чанд тими миллии Ӯзбекистон бозӣ кард, чӣ қадр ба ноил шуд, хеле вай буд. Олим Тиллоев ахиранги ҳамин исторае ки аз Самарқанд биромад ба тими Динамо ҳам муваффақ буданд ки имсол назм рафсен. худо мададгор бошад ки имсол қаҳрамони Ӯзбекистон шавад. Динамо команда ин сазовор аст. командаи кӯҳнтарин қатори дигар командаҳо. бурдборӣ мехоҳем ҳамашон. ҳакимака, боз як аз навигариҳои шуда гузашта, ин яке аз фаъолони ҷомеаи Самарқандиёни Америка, акаи Собири Давронов набиранок шуданд. табрик мекунем. Собирҷон, табрик будем аз тарафи студия ва хушбахт калон шад, фахри мо шад, фарзанду набираи шумо. табрик мекунем Собирҷон. узви ҷамъияти мо ҳастанд, мешиносем. бо як ду се қарорҳои нав баромада буд. дӯстони азиз, ҳамшаҳрон, мо лозим ёфтем ки ҳамина шинос кунем шумо ва мон истифода бурдем ин навигариҳоя аз гурӯҳи ватан ки баҳодуракаи Қудратов навигариҳо монда меистон. Америкастан гурӯҳашон доранд. радиои Сарбон, албатта навигариҳоя он кас хабардор. аз ҳамун кас мон истифода бурда як ду се навигариҳоя шумо расонем ки ҳукумати Филаделфия
як қарори хубро қабул кард ҳакимака. از پنجم аз 1 июн то 31 августи дар давоми таътили мактаби барои мактаббачагон аз 14 сола то 19 сола машқи фитнес дар фитнеси машҳури Planet Fitness бепул карда шуд. بله خونده مصلحت هم دادیم چند کسان رفیقان آشنا با که همین چیز هست بینتون بچه مشغول شوند. падару модарон мана тобистон сар шуд ки мана агар кӯдакатон аз 14 сола то 19 сола бошад агар Planet Fitness ин ҳар як қадам ба Planet Fitness ҳаст дар шаҳри Филаделфия, дар Пенсилвания, ҳар якта шаҳарчои майдеш. حتی کانادا هم بوده است همین. канада баям будааст фарзандатона бурда монитон бепул фитнес. بله. бо як навигари ҳамин ки соли гузашта дар Пенсилвания 10,000 та садамаи автомобилӣ шудагӣ будааст. این یک در شتات فقط سوالی якта фақат дар штати Пенсилвания. мана аз ҳамин 5 июн барои ронандагони дар вақте ки меронанд автомобили худро гап задан ба телефони мобилӣ, имейл фиристан, суратҳоро тамошо кардан, фейсбука дида чиштан, навиштан смс навиштан, ҳам инчунин гап задан дар телефони мобилӣ тамоман манъ карда мешавад. تمام خیلی کاری خوب این آدم رفت تصمیم اندرمان نشده که رول با این قطع ماشین از دو پهلو تا ماشین راههای باریک این کاری خوب از یک جهت که همین صدمه نشد مردم جر نبینن یا کسی دیگر ماشینش زده و کده یعنی خودتونم معامله کلام میشه اشترافای کلام میشه حجت های رانندگی رو میگیرن چند سال با من میکنن این مونم طرفداری همین احتیاط خیلی کن یک اونجا ایستاده یک ایستگاه با ایستاده گپ زدن ممکن خیلی کن اگر شرایطی باشد از تمامی همین رانندگان میخواهیم که همین قانون امریکا مملکت قانون همین قانونی گفتگی بر رعایت کردن کار قانونی بد نه قانونی نقص. دوستان عزیز همشهران رادیو شنوندگان هفته گذشته بخشیده به تربیت فرزند ما شمارش گذراندیم که از تمام جهان بسیار آدما خط نوشتن مسیج کردن برای ما که موضوع یک مهم برداشتتان مسئله تربیت فرزند در امریکا. بله کتا گذاشته بودیم خودشناسی این هویت فرهنگ تعلیم و تربیه علم و فن همین بسیار هم آدما قزیقی کردن ما خطا نوشتن که من همین روز همین موضوع کم ترک با از دیگر طرفش یک از اکن محصولی همین انجمنیمون دیگر جمعیتمون که اینا گفتگو میکنن در هر نشست ها همین وایش با که من این کتابی رسمش دیستان مؤلفش مؤسس وش خسرو محمودوف یکی از فعالان ما میباشند یکی از اساسگذاری سمرقندی امریکا انجمن ما یکی از اساسگذاری همین رادیوی سمرقندی فعال ما بله صاحبکار مشهوری امریکا این دادری خودمو خسرو جان محمودوف این کس فرزند یکی از بهترین دوستان خودشناسی در سمرقند که سالهای همون پیش ما هم رو کاری میکردیم برای تاجیکیت و برای زبان و فرهنگ ما خورشید اکا محمودوف بزرگ میگیم فرزند این کس خسرو جان محمودوف هم کس فرزند همین کس میباشن آدمی خیلی با آبرو عزتناک صاحب اولیه خوب تربیه خوب گرفتگی و این خسرو جان تربیه فرزند رو همین برای همین این کس پیشتر ماهانم که هم خیلی چیز باشد که خودشون فکر کرده من همین فکر و ملاحظه‌شون خودشون کرده با همکاری با اکرم محمد عثمان نامزد علم تکنیکی که از مکتب میانه رو در شهر انگرین ولایت تاشکند در ازبکستان تحویل در دانشگاه پلی‌تکنیک تاجیکستان ختم کرده در مسکو در همین نامزد علمیشان رو تمام کردگی در همون دانشگاه پلی‌تکنیک تاجیکستان وظیفه داتسین مدیر کافه معالی دیگر شده کار کرده این که در انستیتوت پلی‌تکنیکی همزبان ما کابل رفت افغانستان در کرده و با
فیلیال انگرینی و علوم دانشگاه تکنیکی دانشگاه تکنیکی ازبکستان همونجا کار کردی سرمتخصص سرداری شعبه و دیگر شعبه. برای این کس تشکر میگویم که با دوستی ما همکاری کرده همین کتاب روی چاپ را دید. اینجا شما کم در گفت نیست رو من بگم. دوستان عزیز این در حقیقت این یک نویگری یک بutun oğlan به میگفتگی درجه برسیدگی برای چی گفتم با که من همین حاضر اکرمی محمد عثمان و خسرو محمودوف یک کتاب نوشتن چاپ کردن که نامی کتاب تربیه‌ای فرزند. همشهران عزیز من این حاضر من این کتاب خوانده برآمدگی مخصوصا برای شما در همین امریکا فرزندشه تربیه از تولد تا خانه‌دار شوی هر یک طرفی همین تربیه کتی وابسته از چند سالگیش تربیه کن در کار تا حتی که از همین حامله‌داری مادرش همین فرزند سر شدگی در همین مدت حامله‌داری مادرش خوراکوارش و یا نگاه بینش خودش بعد از آن وای فرزندش تولد کردگیش فرزند هر یک قدمش تربیهش همه چیز همین کتاب هست. نامانی فرزند با که من حاضر حکیم کتی همین کمتر دیده میگذاریم بحث میکنیم حقیقتا این کتابی در کاره من تربیه پر ارزش کتابی پر ارزش این هر یک نوکلین و نوداماد خصوصا روی کتابی روی میزه شده گشت در کار همه سوال به سوال جواب هست کنم به کتاب مثل یک کانستیتوسیایی کلام کردنی فرزند ولی استالی هر یک کسبه استادگیش در کار همین کتاب حاضر من همین کتاب ما همین کتاب رو شما در آفیس ما 1802 باسلتون اوینیو شهر فیلادلفیا штати Пенсильвания در آمازون هم براندگی 19 116 یا که در ایبی خرید کنید میشد. ما هم داریم در آفیس خودم این همین مرکزی جامعه ازبکستانیان جامعه سمرقندیان با آفیس ما هفته به هفت روز ما کشادگی از ساعت 10 تا 7 آمده من همین کتاب خرید کنید میشد. برای چی خرید کنید میگویم؟ البته ما همین عادت کرده موندگی ما در کار حکیمکه همین پشتی هر یک کتاب با مهنت استفاده است. مهنت و شب و روزانه این انسان هایم اکای اکرم هم خسرو جان هم برای همین کتاب نوشتن چقدر علم و فن گفتگی چقدر مبلغ گذاری کردن چقدر مبلغ گذاری کردگی. البته همین اینو هم محصولش دیدگیشون در کار صرف و خراجاتی کاغذش کتابش برآمدش تیپوگرافیش لیکن اینا در سمرقند مثلا در دیگر مملکت باشد همطور به پول تقسیم کردن. لیکن همین اینجا بیام همه در کار ادامه داده برونسن یک قسمش کن برای همین یک قسمش همین هر یک کتاب هم برای آینده باز کاری ناس کردن یک قسمش وکاس برای آینده با برآوردن هر یک کتاب این هم خیلی برای حیاتی ما مهم است که برای همون اینا حاضر پول کتی برابر کردن همی شد که این $15 می یا $20 می اینا پشتش به مهنت استفاده است. برای همون اگر همین خرید کنیم اگر خصوصا نوخانه‌دار و جوانان برای تربیه کردن فرزند ما باور کنید شما نخونده نمیدونستگی چیزا بسیار است در این کتاب. بله منو حکیم این کتاب خونده برآمدیم لیکن حالی شما نمیدونستگی چیزا بسیار هست تا که همین از 15 باب بورد هست و 306 صحیفه کتاب خیلی هر باب ها باید دارن که مثلا تربیه اکای سر می شود تامین خوراک وظیفه های پدر و مادر تو مسئله ورزشی هم پدر و مادر هم ورزشی کودکان آخرش از پند بزرگان من اینجا تاثیر مثبت پند و نصیحت‌ها به زندگی انسان پیروزنامه ابوعلی سینا از این هست پندنامه لقمان حکیم و من نه لقمان حکیم عالم رشتگی از پندنامه عطار بزرگ درباره زن مادر درباره تربیت در مطالعه کتاب و علم آموختن در باب زندگی کامیاب بودن و دیگر ادبیات هایی که
از اولیمون و همین ساحه همین اویلا داری از اروپا و از امریکا از اون اقتباس ها آوردن و گفتن خیلی بحث سر مана ин می‌کنیم. ҳозир шумо гуфтагии гапҳо ино ҳамеш ҳамин китоба бобҳои бузургтаринаш аст بله ки аз таҷрибаи ҳаёти дигар кишварҳо дигар олимҳо на ин ки ин дар ин китоб ҳатто ки масъалаи либоси кӯдак بله хӯроки кӯдак хоб рафтанаш аз хоб хестанаш масъалаи фарҳангаш варзишаш ҳар як ҷиҳати тарбияи кӯдаки фарзандони мо چه خیلی تربیت کردن فرزنده که موامبا وای همه خیلی گپو هست کن اودا که موامبا نکن درست همین خیلی یک سال گوشه میکشم این تو همینجا همیشه نیست که اینو چکردن وای که که موام اینجا دفعه وای رادیو گفتیم که در امریکا این شخصیت تربیت میکنن تربیت اینو همین شخصیت که همین خودش راهش میکشد همین مکتب تمام کردنی مدارات خونه علایده اجاره میگیرد و زندگیش سر میکرد 90 خودش همین و درش بای هستن کمتر میکن انا خیلی مونم میخوایم که فرزند ما شخصیت شوند همه صحبت هستن برای اگر این خونتان اگر مطالعه کنتان خیلی کار خوب میشد اگر با албатта мо мағзи китобро бо муаллиф баҳс карда суҳбат мекунем як рӯзи дигар بله اون کس سرکار هستن خصوصا روز شنبه یک شنبه اون کس بند چی барои ҳамон мо фақат ҳамин шумо ба фақат бобҳоша номаша гуфта будем ки баъзе як мавзӯъ ҳастанд ки ҳакимака падару модари мон ё метарсанд ё шарм медоранд ҳамин мавзӯъ ба гап задан ба ё фикр кардан نه خب اینا آشکار گفتن در масъалаи тарбияи ҷинсӣ بله ана ҳамон ҳатто ки ҳамин масъала дар ҳамин китоб هست шуда нишон дода шудагӣ هست тарбияи ҷинсӣ بچه تربیت کردن در کار بله به تربیت نمیشود لیکن تربیت سالم کردن در کار که نه خودتان رنج بینید نه فرزند رنج بینید از روی فهمیشو قاعده قانون اینجا نصیحتی مادر با دختر بله نصیحتی پدر با پسر خانه‌دار شوی خصوصا و کاری که معمای مو همین مدرس مسئله مدرسه کلینو اینا بینید که بچه مادر تو هم 25 سالگیش وای میشد وای مهر کردی وای دوست می‌دارد خیلی خانه‌دار میشد و خانه‌ش هم دوست می‌دارد اکثر اون فرزند پسر همه خیلی کداکش در که نه مادر رنجند و نه زن دارد چون دیگرشون هم برای وای عزیز میشد مادر عزیزترین چیز بود مادر این کار کردم شد خیلی زنم صاحب وای همین یا دیگر فهمه گپی مادر این با دکجونده همین باینش داشتن سلکی زنده کنه اویلا وایران نمیشه که مدرس هم فهمد کلنا مدرس فهمد و شوهر هم فهمد که موبایل اینا عذاب نکشد بچه بسیاری اویلا از همین نافهمی های اویلا سر میشتی یکی این میگه یکی فهمیشش دیگر یکیش و همین خانه‌دار شدن با اوزه همین وقتی نقاب اسلامی خریدم با همین گپای کتگش داشتم که زندگی با خیلی گپ و کاری پستی بلنده میشد شما طاقت کرده همینا پسی سر کنید اون گپای بالاشا از خوشی از نیکی همه وقت خوب است نیکی از بدی آدم رنج میکشد کی نیکی کرد و ابزاتین و البته هم درس میکنند سونی که نمود داماتمو مادرشمو عروسمو پدرشمو دیگرشمو خیلی من همین میگم ما خودت چه اونم سوالاتون با ҳакимака мана ҳамин ҳозир масъалаи тарбияи фарзанд гуфта гузаштед шумо ду писаратона ҳамин дар амрикои мактабош хононда نه پسرم پسری کلانیم همون انستیتوی اقتصادی و دانشگاه سمرقند تامگه و تکنیکومش هم تامگه هم خودش کار کفته همین فیلمه های و بعد آخرا همین عضوبتی پسری کلانم ایرج در عضوبتی سمرقند فینانسی منیجر مبینتون سرکاری همین کارمند اقتصاد و بوغالتری آن هم بود خیلی سونه اینجا آمد سری خوردی چی؟ سری خوردی وای مکتب تمام که اینجا آمده ما این در مکتب میانه در ازبکستان تمام کرد اینجا همون سال آمده ما 2008 بود اینجا
даромад дар коллеҷ хонд дар ҳоло ҳамин донишгоҳ ҳам тамом шуд. Вазъият хеле буд ки каме ҳамин бо траккор карданаш дар кор буд. Вай оянда давом метавонад, вале ҷавон ваям ҳамин хеле мана моҳон дар ҷомеа медонем ҳар ту духтарамоям ҳамин ҷа бисёри фарҳангӣ бо таълиму тарбия пасту баланда медонистагӣ када шумо калон кардагӣ ҳамин ба сабаббори асосии кӣ шудагӣ? Мактабми, кӯчами ё падару модарми? Сабабгори асосии модаркалону бобом муллои калон гузаштагӣ бухора таом кардӣ ва Самарқанда 5 сол мири араби бухора таом кардӣ. Мегӯям соҳиби касб будам. Касбу корашон ҳамин ман кас бинокор аз хурдиам до дастам кор мекардам. Аз он кас шогирдашон падари Мардон Мавлонов ҳамроқул Ҳамроев кас устози ман ман яке аз сета устод бошанд Самарқанд ба ҳамон кас буданд. Ман аз ҳамон кас касба бобома кида сони падару модарам албатта падарам соҳаи ҳарбӣ ба кор карди ранги соли мевисаба модарам дар мактаб муаллим буданд тарбия мекарданд ки ҳеҷ вақт ҳаққи як кас нахӯр, як касро бадӣ накун, меҳнати ҳалол кази ёб, фарзандояк тарбия кун, соҳиби илм шаванд, мисли худат шаванд. Аз ҳамин аз китоб хондагем, аз шунидагем, аз ҳамин принсипҳо кати дар Амрикоям роҳбарӣ кунад мешудми ё Амрико як сайёраи дигару батоя тарбияш вайрон мешуд? давлати вай ба не куҷо ки наравед шумо ҳамин принсипа гирифтага пеш меред ҳамин ҳамвор рафтан дар кор, на болои на пасту, аз рӯи қонун акун аз рӯи қонун одам кор кунад беҳтарин чиз. Барои чӣ пурсем яктан имта падару модаро мегӯям ки мана ҳамин Амрикоя мактабаш фарзанди мана вайрон кард гуфта. Не мактабаш ино шахсият калом мекунад. Мумкин баъзе яктан имта будагист маълимое ки сал дигар чизҳо мефаҳманд ҳамту гирифтан ба мактабои мушкил аст инҷа ҳар миллату ҳар хелмушон лекин мактабои ҳамин атрофа бинед атрофи шаҳру дами шаҳр дан бисёр хел соки чӣ қадр тарбия мекунанд гап мезанам. Ман чанд бор дар маҷлисҳои наберам рафта иштирок мекунам ва тарбия мекунам. Агар ягон хатогирӣ мешуд небараям мекунад ва телефон ка хаймон тарбия мекунам мумкин не ин чиз ту оянда ту велата фикр кунед худа гӯягон. Яъне ки хулоса кунем мешуд ки инҷа мактабошам таълим тарбияи бале мекард. Лекин озод мекард. Моҳонбарин ин гуфтем Макаренко зада кӯфта ҳамин рухсат буд. Ин хел гап инҷа нест. Ин ба бача умуман ин хел гапо зада мумкин ино мактаби Америка ин хел нест. Мана ҳамин дӯстони азиз ман шумо бо якта чиза гӯям ки ман дар дутта мактаби Америко эксперт шуда кор мекунам. Баъзан таклиф мекунанд кайки як Вашингтон школ Вашингтон ҳай скул кати Хантингтон вали мидл скул ба як дусе масъалао ба рафта экспертӣ када ва ё ба дастгирӣ кардам ки дар ҳақиқат ман ҳамин чиза исботаша гифтам ки гап Америкаи мактабаш ба набудааст. Америкаи мактабаш бисёре ки таълиму тарбия илму фана дараҷаи олӣ ба мерасонад. Шахсият мекунад аз шумои динатона, забонатона, фарҳангатона ҳурмат мекунад. ҳамун ба бисёртар мана ҳамин ман фикр мекунам ки гап падару модарои худамо ба фарзандатонро эътибор кунед. Фарзандатона як ифта буроед кӯча ба ҳамроҳ кита буроед як китобхонао ба ҳамроҳ раитон музеё ба театро ба киноҳо ба мана ана ҳамин китоб ҳамин масъала хавфи падару моро алон аз он ки якмаш ино агар забонашона гум кунанд ҳамун фақат арзишҳои Америка ҳамеш на лекин монам ҳувияти худам забонам ёда агар хона ба шумо ҳамотон ҳамин забони хоҳатон ки ёда урфу одати худам ёд дода шумо гуфта истед фарзанд чӣ намешуд сар додам монтон ҳоли худашон мудам куҷо равад чӣ кунад ҳамеша дидан дар кор гуфтан дар кор назорат кардан дар кор фикр мекунанд ки мана ҳозир ман телефона дода мондам фарзандам ба компютера ҳамин кати ҷим шавад бас гуфта лекин вай аз эътибори тарбия мемонад. ҳамин масъалаам ҳамин китобба дида шудагӣ.
مثلا من پسرهای منم اکثر جوانانم یوتیوب و اینترنت کشته میمونن برای فرزند شایم چیزی در کار میمونن برای وای کرده خواهی تلفنش ندید من تلفن بچه‌های جوان بیام میتیند پنجم ششم کلاس هر کده برای نظارت خودش رو میتیند نکده дӯстони азиз дар радиомавҷҳои амрико кӣ мегуфтуд ки дар амрико мо омада аввалин радиои ба забони тоҷикӣ садои самарқандиёнро кишода мана имрӯз шумораи нӯҳумаша мебарем гуфта мо ифтихор мекунем барои شماره 9 برای ما مقدس است 7 9 муқаддас ҳаст мо спонсорҳои мо яке аз онҳо мана ҳамин хусрав маҳмудов ҳастанд дуюмаш улуғбек аминов аз компанияи файманс ташаккури зиёд ба инҳо мо боз як бор мегӯем имрӯз 7 июни соли 2025 سپاسگزارم از حضور شما در این استودیو تا دفعه بعد شاد و سلامت باشد خدا حافظ дӯстони азиз бо як пешниҳод мекунем ки шумо агар бо ягон мавзӯъҳое ки шунидана мехоҳед ба мо муроҷиат кунед мо он ҳамун ҳар якта мавзӯъ тайёрӣ мебинем бо дусета ҳозир конкурсҳо тайёр карда мондем омайсудагии ҳафта ҳамоноя ҳамеша гуфта мегузарем ҳам барои амрико ҳам барои самарқанд бале бале хушомадетон ба садои самарқанд саломат бошедон сарбаланд бошедон дӯстони азиз